Is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Patricia Scotland kellha kliem ta' tifħir għal mod kif pajjiżna affaċċja l-pandemija tal-coronavirus. F'kumment li tat ma' stazzjon tar-radju lokali hija ferħet lill-Gvern Malti fil-waqt li rikonoxxietu bħala l-aqwa fl-Ewropa għal mod kif ġiet ikkontrollata l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna. And I really have to say warm congratulations to the government of Malta. They've done the best in the whole of Europe. They've really protected the people of Malta. They have galvanized the energy that is quintessentially Maltese, but it's kept people safe. Patricia Scotland stqarret li l-Commonwealth provdiet pjattaforma għal membri stati sabiex ikunu jistgħu jingħaqdu u jiġġieldu l-pandemija flimkien. Dan fil-waqt li notat kif pajjiżna għandu rwol importanti u attiv fil-ħidma tal-Commonwealth. Hija komplet tgħid kif kulħadd jinsab impressjonat b'dak li Malta rnexxielha tikseb u li għalhekk pajjiżna huwa ta' eżempju ta' kif pajjiż għandu jaffaċċja pandemija. A number of our small states are saying if Maltese can do this, maybe we can do it too. So this comradeship, this coming together, this binding, this sharing of information about what works, about what does not work, is absolutely critically important. And of course, many people are looking at Malta, not only celebrating her, but wanting to know how to copy her too. Dawn ir-remarki pożittivi ikomplu fuq il-fatt li pajjiżna ġie magħżul mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa bħala l-pajjiż eżemplari ta' kif qed jimxi u jaħdem waqt din il-pandemija tal-coronavirus li laqtet lid-dinja kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.